Dari Leo jangan ada saling pengertian, ada yang mengalah supaya tidak ada persinggungan. Betul kata kawan. Harus belajar kamu loh aja cinta-cinta saling mengetahui jadi bagaimana caranya supaya bapak juga senang lihatnya jangan pusing bapak ini baju turun jenama iba itu turun jenama dia mau permusik kami ya sampai kamu apa itu sih ikat tamu pakai mic inang dari depan inang iya orasi Bami yang judul motor. Bami yang judul. Jadi jemput masih perintah di hidung. Iya, bersiap-siap mana pemarai. Tata bebe kursi. Tata bebe kursi. Kurang. Oke. Tidak. Tata bebe kursi itu so. Tata bebe kursi. Siap mah dah. Pemarai oputasi. Oh,
Rahama Pak kemotor. Oh, lo. Sama Sebetulnya itu biar jalan ini lagi Sony dirinya. Oke. Iya. Pamarai. Komputasi. Sia-sia manon si Mangkokon. Anak mami, ama di Pangeran. Rapamon udah parmain. Kami mau ulos kecang rabot tua barami saham maitan jumalo gabi jumalo orang soras. Sungai pasar. Iya. Nah, oke. Oke, lanjuti terus. Soras. Pasar kita peok kita. Oke. Tambah maju kursi hampirangan. Kursi hampirangan. Masuk mah. Mau ulos kecang rabot tua baramu saham maitan jumalo gabi jumalo orang soras. Toleh peok kita. Oke. Mariu mau siut tiapang. Iboto nami manang napur ni anak nami. Ima na Joyce. Kalau teh pinatikon hujung mah di topi tapian nang tujuh pewan guru malaka di sima kota bukan pasar ya bro banyak dan bro saat solu satu burtian pasar ini udah si kejam rabos sam kita jumalo kan orang apa ya pasar Oma baba udah manang nang mau mang buru tuna sa rumah dua pada tugu pahopu sah mau tuna bar dini sah betul. Asa sa solu sa tinogu tu burtian asa apa nami mau lo si kejam rabos to baramu sa meta jumalo gabi jumalo horas pasar kita ulas sih siap mamu abang Niba aman Masri. Iya situasi nulo so namang baru las marohan itu timudo las marohan ibadamu andor haruka tugu ni lumpur durati di tugu ni horbo nang mahamutok satu na sa matua patugu bau pusam hamutu na barni di tongson di batan satu marnono sa solu satu bertian pasaton na memang ulo so sila jam rabo sa maju malo pang bebe tu malo pang horas pasati tak jauh dah Mariu mamu aman ni Maira. Atu dia pe hamo amang baru mangalaka si di sima muda topas harian so pencamotan pasal kita sa solu satu indo butu bertian pasaton nami mau lo sila jang rabon sa meta jumalo gabi jumalo horas indo butu bertian pasaton nami mau lo sila jang rabon sa meta jumalo panggabian jumalo horas pasal kita Dia makanan nasa alkon. marunut rasa na mara teh baru kami sian hula-hula muna silitongah jadi dah ngarong kupe merhaso tonda mangate saya songon no abani na baju do no ku makirap sian na daw baju sian na jonok setu ibu ma rosi rokak itotim ate saya dibatu Tuhan mah nah sirokak itotim kuaka Bagi turun janami. sarono kuma tutusongan hatanya matua asa tinatikon hujur ma di topi ni tapian manang natu dia pe mangalak kadamang saya tu si maho dapat mul natio betul. mata dipasarkan sah suru logo tu hortian pasaton nali maulo siradon gora pumuna tua tadi batama yang kona manggung komiho to namang araboti osaluna pasat tidak. Oke, jadi mulai tema tuhitan orang-orang di kepala deputa nasian bona basuk.
Tangin, suatu ngarong di rumah tangga muna saling menindir. Iro paling hamamago no susah di par rumah tangga ta. Namang ulun helak kudok baru kuda. Unang ngarong saling menindir tihas. Dia ka di orang tua, dia ka keluarga song-song doh, song itu ima anak sejari sehau. Tak ada pun di par rumah tangga helak kudok baruku. Molo arong perselisihan, oloro dang sampai seminggu, tangin. Jadi dah orang tu helaku, ingok mahmona songan hata di Efesus 4 ayat 26. Sebelum matahari terbenam, ampunilah amarahmu. Unak sangat bentuk matanya are besar asa malu primas muna. Karena kita tahu bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Banyak cara-cara iblis itu untuk menggoda kita asa terjolong tu bagasan dosa. Jadi untuk somoni pihak tanah saya pernah buat patol hasitu ada bawa puna hela nami dok baru nami mulate mati tuata mulate mati punguata isor rodo kami punguan di sini tonga sekitar Korsea Sekitar kawan Toba Kabupaten Toba di Kumajoran ini. Jadi untuk somoni kami sedikit banyak nga pergi haroro nami las semarohamu majako di haroro nami dah itu dah dotamu helaku. Jadi soal pas tani do ulos gajang rabu siap punguan. Jadi mo mangulosi do manggogomi hitaw sa luhuna amat tanah bartua di Bataro. Jadi pas ato nain ma ulos si gajang rabu to adu muna asana pura may natong di bagastagan ulos di bagas sodi ulan tuksong nope pas tani sikat ni ulos na pas tani to mo amat dari Batama yang go makorasi taw do margogomi taw sa luhuna. Sa solu tidong tu bortean pasatami mau si kacang rabon sa may jumalo bang bagian jumalo itu oleh kamu memang permusik kami musik nomor tadi udah boleh mengalita Jadi kalau kumatu hamuna dua lomak masih dijuang lomak soli baboan manang natu dia pe hamuna dua helak kudo boru kumangalata isi mata botan mata di pasir batu dura jalan pasti na botan. Jadi sa so tinugum tu bortian pasaton nami ma ulos na siap pumuanon imana hujalo hami nakiparsuyan sahab meta jumalo panggarian jumalo pak horasa batu dura jalan. Oke pasat Oke pasat tidak Pak. Oke, Bapak.
udah mengaboki harumamai asaboy dengan saluhutna marnapu saluhutna nalahu kasih tapu Ima tutuna tulang pamula mulai ati mah di ulau tadi bagian satu kion bere nyom mahami akatulangmu dohot komatuan dohot inanggam na adong di kecamatan Parmangsian sekitarnya laslo hanami bere dina di Paboa ni simatuan Tuhan ya apalah hami habe na punabere di ho inang jadi pangiduan nami jalan pita-pita nami tu debata anggiat ma gade ripe na dengan hamu ripe si guadame di keluarga ni marpau dohot di keluarga ni sintonga naolo mengajari dohot naolo si ajaran Ima tutuna tulang giat ma tuhatta manangihon saluhutna pangidua muna nung ngasih kope apalagi bagasa tikot lam ditabay de batama to katiki namangihut akka silas liroha pasamotan di hamu sonang mahamuna biaka ulaw muna di tano parserahani tanyang nami toktong rapon hamu jala tanyang pon hami akatulangmu nangudam omatuam na adong bison alana molo boy pangiduan nami adorang semula kamu na tutano parserahani dulu hamu tulangmu holan ya holan ekel munaipe nunga apalalas rohanami alainang hani nama na tinggal di tahun na mau namurado anggo na tua-tuam ro sian nadawo jadi hamido mengiberti si matuam bison jadi unangnya gotap parsawarani inang di bagasan to katiki namang hidup nang di hope na baru moliate maditu hakka apalala sian rohanami mangida na baru tunga para minar kubereng bohim na baru nunga marhasohotan siap udamon sedanai nama ya anggiat ma ditangi to hatta kita munai kita ta bagi terdapotan sirokap itu di abang mi berenamion tutiki namangihut asa lam tabba lasmiroha sikop lasmiroha di naburu di pasu-pasu tuha manaburu penggeng saur matua laho padimu-dimu saluhutna akapopang olo tung sonope nagoyan no tarleo nami naburu ya sian hula-hula ni mana siya tulang ni parumemu unang inguruki ho isarita ho parumemu wakit lo hape nakatulang ni samilo ay nang dag satu minggu udah matulak berkemak jadi mulai ate manitu hatta imanaboy tar konau kupasata wima topuna perjalanan di Partikienon di Lendo Berihita Tiki Mahai Pason di nama Kalason Ima Namanjalo pasu-pasu perdonga sarepeo ibere nami naksoni madihamu amang buru nami do na buru kuate ison jongjong do kami hula-hula muna au margahasi buat di lasni rohamunai sahat gokodo jojo muna tu kami di Partikienon romahama kami mengalusi di jojo muna mulai di Tuhan di nang roh kami di son di nama Kalason Ima di nama Jalo pasu-pasu pada saripeon iba berenami ate emang buru do di nama buruku las marohamu dohonon nami ma dihamu song kadan istuatu nama dokon andor haduka ma na patubutu guloku andor hatiti patubutu horbo nang sarmatua ma amang baruku do nang baruku inalaho pairing-iring pahopu sahat mamu tu namar nini sahat tu namar nono imangata nami di amang baruku do nang baruku son gabi suasoni disalubna hamu amang baru nami silitonga asal nami song kata ni situ tu namar dokon balik tang mapagabe tu dumandaros talawan arimu mu matok tong gabe Allah beri kami dengan do hamu masih balorua so di ma di ibabere nami ate ibabere boru dohok bawa dison kami jonjong tulang muna nalaho pasahapton atau dinadinggan
terlumobi di siluan namin no nate dinang sadaro hamu dina pajongjong parsaripeo jalanunga di jalo hamu pasu-pasu siat Tuhani marhiten aposona ikon ingotong muna di totong nalaho mambain hot tok-tok parsaripeo muna ate liberek kula dua alana nunga berencana hamu sian ari-ari na salpu nekon niat nalaho pajongjong kot pardongas saripeo jalan niat itu natok-tok di tong-tongan di parsaripeo muna ikor rapat dohamu tu dulu rapat tuturuan mulutu adong PAK hamaolon di tong-tongan di par rumah tanggaon ikut sadama rohamu nate asa dapat sonai dokon nai hot mahamu di hatual so mahamu siang haposok imane dokna sohot nate asa dohonon nami masong katani situa-tua pinatiko kujur itu bintabian las dia pihamu mengalahkan tusi mahamu dapotan pas saulia asa bintang narumiris omun nasumorot marana mahamu riris marboru be tung torok asa gabe dongamu saur batu ate atau sah solu sahat ma tuto bintabian jala toho di rodang di bulan upasa tamin non siluan nami ima ulus naganjang sitorok rambu sahat mahamu tubang kabian sahat tupar horasan jala totong ma kira mau itu di siluan nami upasa tami ulus naganjang dalam panggilan nami waktu amat tenang waktu debata asatung si ganjang umur pasar muna ganjang barita gabe ganjang barita horas nalahu bigyan nami di tong-tongan di pasar muna tujuan nero nate dia mau beri nami teh so ni mah dihabu parmusit nami tapi tulang tapi coba musik nami dah jadi tulang nami tetapi goreng mah biasa di sana tulang dah ala ngaro persiapan di babakon mabuan naka ebeng na par awal pasang pohon jadi ko pas ada habis sudah tulang dah adong ko hatalin nama tulang dah sudah pulung nak pesusah ko kan ya dah sudah sobani humami marada pok kamu katulang nami tu pesibanon nami susah dia dah tulang ka las marohamu majakor so dia ber pangalian nami dah katulang kura jadi jalo hamu mah kucimu tulang jadi hamu parmusit nami di dalam pas satu ulos nama kami itu beda nami baik kamu mah musik na hombar tu sih
tong sigahotan. Bisa rodohan itu lang muna sa luhog na nadatang muna. Ima dirokon dodong na. Ima dia mangolobi. Ulaw-ulas may rohang. Ima na matyalumas masuk parbagason. Ima pa muna aming do bawa. Sa bagas doon hatay. Masitin na po sa nai. Ang giyak matuto. Atan ito hatay. Gabi ko hal muna. Dinalama ka para masarapiyaw muna. Naik baru tujuluan nun. Betul lah. Asa doon nang nga dito sa hatan nga tuwa naman dok. Nimba lalak tadi dah sekorong motor sama si pora. Dua anak mahmotong tua koru. Dong kamu maitong satu na sahur matua. Betul. Ya don niro kamu na itu tuh. Nung matari dah hinaw dina. Dari dah hinaring kana. Asa doon nang nga sa hatan nga tuwa. Balik kan bentuk tupagabi. Bagi ga datong nan tawa-tawan. Ari mo na dua datong gabi. Dekado hingga hamiham. Mas di Paulo. Betul. Asa didolok ke tempat tanggalan itu ada perburuan. pas Tuhan, kalau nami matuhu, dan nami kalau nami totong mahal berkesenian, asal dia rumah tangga, dari rumah tangga ni pasu-pasu Tuhan, jalan boleh jadi pasu-pasu, dirion di keluarga nang tujol dua kan ada dua. Beruku, ison hami, roh tulangmu, neng maafkan lulos tuh. Pulau son termasuk budaya lepat itu kolong rohanami namar bere do marboru tuh sehingga matu tu las rohamuna bere do nami son jina rohami tulang mula mengapen hulos jalan Tuhan tamar masuk dari sodik saja rohanami satu tulang sehingga matu tu masuk pasal Tuhan nama saya balgai tolong mendongani rumah tangga nada ruang jalan gabi boy hamutong marana marboru satu Marnini Marnono, mana boy pangkang tulang do kuburan. Jadi mulodong do pe.
kedakan na katiwin. Rohan mo na panubahani ulang-ulang na marakop do tete. Mau diatin ma asa kahon ako na marato lolo na marubihan. Or sa mahami na madaro tudabay na muna. Di lain akas nakti tinangyon amang guru. Di hahani berenamion. Gabi. Alam do kape naso maraso. Iba tutulan. Nakpangido di tangyata. Ang iya matulibig dito sa tuwa ta pero kami do dina. Asa nakilang na siya na daw kag-Joseph na ano. Pero kami to dina doon nagabi sa betul. Jadi di son inanek to kun na mabere nami do puro nami tubagas muna. Asa iya ojak panggabian, ojak karhorasan. Diberi nami do tidur nami. Anak kande nami. Gada. Ada ma kodak panubuh di. Asa ojak kami bere nami do puro nami tubagas nami. Oke, 1, 2, 3. Terus.